Марамат ина Kia K5 дастрош нафрӯшия бародарҷононе ки мошин вагон омага нами нав авто киши мошин омага дар Ирисtan холда нав авши мошинро ҷавоб додага яна хели мошинай хоб 122,000 пробег дора омаги объёмаш дай хоб фул комплектацияш фулай хоб бесключевой доступ старт стоп обогрев та кондиционераш ях аналог дора 4 баллони нав салон шайб бинед хоб кожни салонай ана хай мошинам бе камбудия бародарҷоно ин агар хафошам бинед 108,000 сомони дастрош нафрӯшӣ 1 сол ҳуҷҷат дора утилизатсия кардагӣ мошина номер дора мегирӣ мисол давёса давенус шихеле ки маъқултар мегирӣ айш мекунӣ салом алейкум бародарҷоно марамат ина ашка Opel Astra 2006 сол 1.6 то импортай беванус бензини холиай дар беҳтарин ҳолат қарор дорад срош нафрӯшиай 67,000 сомони ҳуҷҷатош то моҳи декабра ҳуҷҷат дора 4 та баллони нав инак салоншам тамошо кунед уй ки даруша 4 дараш ададари пеш электроавто аст ина салон чихоло шаби чихолош падаркай полик ҳамаи чи задаги дор қоида монитори андроид дора задни камераи оригинал дора ҳамаш қоидавия монитори родной худаш задагия хоб ин агар қафоам бинед хоб касоидам вақти мешавад номерушон аст метавонед занг